Umete Sara, umete Enzaki. Enzakia. Enzaki, umete na mugasogete. Enzaki umete nebwate vitamin D. Nebwate. Ona intwe manjo muri rintura gotika maiga. Imana intwe to kwa vitamin D gete. Vitamin D. Vitamin D. Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima. Enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka. Karo wiki weshera buneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni wotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni wotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwoto tweet ase @Ndizi TV News inadhia tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirana bayigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesumole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere Eyemo kianda inyeisano enoti inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywere mbeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywere chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chuwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asichitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari wakanera chinse 29 ni gabwate libagarinene asora nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu busio bwechiro ya embassy ubugatagati bwechiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Namara bengi omwanchu muligereria on Ndizi TV na ndinenga kingi yangu kwaregania asemesa ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabono botuko ekarona kwareganirie atari make korwa senseme yiga ye studio nyura chitariki ne 23 omutinyi no mutangani omwaka bwechiri bwibere 22 nabakogendera gutubwate gwetera senchira ye mitandao buna Ndizi TV News asensemo ya Facebook, YouTube Ndizi TV News na baigensemo ya Twitter at Ndizi TV News. Igogendera ko baime yo wansugo magusi nkoirana ndasege kegeke kirebosyo. Ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita na nigotoko ya chaka korwa se county ya Kisii abo asaba menyi korwa se ward ya Basibugitaurio bamwenekeire oyokorigie kirugo kyobo governor ase county ya Kisii Chris Obure unambache ko Yamagoro ase ganga yaye yokorigia ekirugo kyo omurikyo ito Mildred Momanyi otwaraganire roboti oru ase njira yoboime. Imeye county ya Kisii ekeminano ase kirogo kyobo governor nigo kegendrete kubwata inse abo ase yokabeire omobunge obobasibo igo ole omokonyi bo mwaziri nobosombi amo nobwagachi Chris Obure agendrete kumerana nabantu au korwa orogongo rwa Usi ase aumerana nabananchi korwa eward ya Basibugitaurio iliyokogendereria eganga yae. Obure nigo abaganirie abakuboria ekirogo ekyo gokora emisangirekano yomorembe na kwakira yomo chinga kichiabene eliokorwa okugania kwae asaba na inchi. Yonkubolinga bali bonse bakuri gichikura baye guri baga batebe nkibatego bakuri gichikuri ikirande nkibatego gokora bintu kibatego gokorera abantu be county ya Kisii tokore chikure cyomorembe bintu bitwa cyakiri kororaga sabantu bagutumu baje gusali misangirikano y'abantu bandi bintu bimbiya nyabo korekana Kisii gaiga tutayiti kitabuni ikire tugaiga ikera ntura abantu bomurembe na twirinde tiyo y'omurembe abananchi korwa eward ya Basibugitaurio nigo baenekia bagochia komoa Obure ekura yabo ase kirogo kyobo governor Imeye county ya Kisii ase bateba egasia yengia akorete engakiarengo mubunge bono nacheko yegendereria bosyo twakiranire unaba basi ngomuntu oranyare gusikia county ya Kisii county egenderere ekiagera nabwate historical fact historical background and environment ya omukusi cyaiga asogoja komupongeza buna nabakunyara ekirogo kyobugabana wa Kisii county Basibugitaurio bobasi engima tigatomo gako yokoboko na isaine egente kamoko tabango gotiro ine sabak boni gamuso komo emere mutakora na bata kuibora nande chinga kiechecho abasaye korwa eward yeyo nigo bamusaba Obure guchia koligereria engana yemechieso ekera araire obugambi Mheshimiwa Chris Okobe governor. Sports is so key. It's a talent to tap in. They earn a lot of millions in a week, 30 million in a week. And we have those talents as to what the Cheto have identified. Obure nigo abaenekeria engane iyo. Ekera abantu itubaranje na Nyasanche mbe kirugi cy'ubu governor ikine kigenti gitanga n'integete gukora koranga amangana y'imichezo kinafasi cya ru kinyinge saba murabake sabana basaye bali bwate talent ye ba identified by win fast Inko reporteria egeta sen Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Mbia mano maliko ito Mildred Momanyi soroboti oruo abagusi nigo basemiwe gochora barai bali babwate chirekodi cyamagenderero amaya naboigo bali babwata maroro gochiase abagusi bonsi ilekwene kyabuna amagenderero nkonyorekanare asensemo ya gusi aya namangana yoyo koligia ekirugo kyobo jumbe ase constituency ya Kitutu Chache South James Onkangi oyolenge asensemo ya Nyankongo asokwena na enyomba gochiase familia yamo iyo ya mwiraneria ngambi yamono ase kegwe kienyomba nigo boigo Onkangi asemiria abantu wesokia na kwelikia sobonge bunabaki chikura engoro kulicha atichimi
Ngo akiro mugambi o mwesimi go onkangi mbiamona so go ngakachire nyomba konye ya na wate ya ngwere. Ngo akambiamona. Igo nkoira neri ngambiamono ande mbiamono aso mugambi itu twanyori onkangi. Abeto gotarire nkeye iga so mojo korone. Yani obete enyumba ya mugwerete nari ni family abwata abana bane. Omwana oyo kwanya akorara isiko atabwatie nyumba. Itoko sabawa samaria mema babe muno mwesimi wonkangi. Baranje gokonya onde kerugo onde mesa onde sugulikia muno mbituma. Agaro omwana onera agendera kogendera lyo bugimana. Kera mo wake kura ino make sure mwakire omurai olia obakoreire ebintu mwarorire na maiso. Kindo kindi ko mo uchi besa mo ebe omurai olio obakoreire ebintu ase chinyomba chino. Kindo kindi ko bakisha. Nande bone ngakio ko bwata ikura. Gakio nyito bwata ikura. Kurubono mpaka tarehe 6 umutenyo kabere inkwankikisha bari chikura onye to bwate kabande usonyo teko change kurwe police nyota kwarenge Nairobi oteko chagaiga genda se chibu ekorigeri rube ogenda se huduma center ekura ya echegocha asenka because nere ya muhimu wake kura asomenyete because no ebiongozi bikoroki bikokoregasi because ko wake kura Nairobi tora konya gaiga ake kura asomenyete nande bari moko gorwa machi waka chikura kuchibonchari kuchinyaribari tigamaga na ine siasembe kwake kura yao gaiganka no musangiririkano maneno ge siasa ni gokorekana Ensa Eyemo Yanyakoe ebunge ya Kitutu Chache South abwaso yokoligie kerugo kyobo governor Simba Arati n'ababwatani gorwase kiama kya ODM baregania ababwatani abaya gosoa ase ekiama ekyo chinga kyechecho nigo Simba aboli abamenyi korwase Ensa Eyemo Yamagoroba ase ganga ya yokoligie kerugo kyobo governor ase county ya Kisii asate babuna nache kubaikiraneria amagenderero. Coffee factories 28 of them zote ambazo zimekufa. Mungu akipenda tutafufua ndiposa vijana wapate kazi. The 28 ambazo zilikuwepo, the factory, the banana factory ambayo mheshimiwa Ngwayo umejenga pale town iko Lirondo empty. Tutaweka mashini ndani tuhakikishe kwamba tumetengeneza account yetu ile factory imekuwa. Factory ya avocado, ninajua ile biashara mlifanya, tutawasamea lakini hatutasahau. Ile wasiwasi mko nayo, Simba huu kijana mwisho yako cha gochacho gotubwata ntuliko babwata etu kubabira lakini nto kweba. Mimi Richard Momoimo Nyonka na hapa ya kwamba mtafanya siasa yangu na mheshimiwa Simba Arati. Mtafanya siasa yangu na mheshimiwa Simba Arati. Mtafanya siasa yangu na mheshimiwa Monda. Nitafanya siasa yangu na mheshimiwa Monda. Mtafanya siasa yangu na yule women rep ambaye tutamleta. Nitafanya siasa yangu na women rep ambaye tutamleta. Tutafanyia Wakisii kazi ya heshima. Tutafanyia Wakisii kazi ya heshima. Hatutaiba pesa zao. Hatutaiba pesa zao. Hatutawadhulumu. Hatutawadhulumu. Na tutahakikisha kuwa watu maskini wamepata nafuu. Na tutahakikisha kuwa watu maskini wamepata nafuu. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu unibariki. Unibariki. Ukiangalia huyu ni yangu anaitwa Profesa Ongeri. Profesa Ongeri ni yangu na wamesoma darasa moja na baba yangu wakati huo. Wakati gani? Unafikiria baba yangu akisoma standard 1, 2, 3 wakiwa na profesa nilikuwa nimezaliwa? Na baba yangu sasa ako miaka 92. Kwa hiyo profesa ako na miaka ngapi mnafikiria? Na ndio mnatarajia awe gavana ya kaunti hii?
Nabaraibeji kanisa nigo baumirana asoroche Ruayala urugotoka se county ya Siaya iliyo kora masababene magega yemibere wetania emerongebere korusigwa ase orochoruo bakoragwa na Tobias Opondo oyoro mubwatani bwe kanisa nigo bateba buna abamenye abange korwa sensemeyo nigo basemeretie amache yorochoru asobotumeki bwabo bwakira lituko. Sisi kama waumini tunasema haya mabaya ambao tunaona Mungu atatujalia, na yale ambayo yako mbele yetu Mungu atafukuza na tuwe na amani. Maji haya tunatumia tangu utotoni mwetu. Maji haya tunatumia kwa mambo mengi. Hata huku upande wa Siaya County officers wanatumia maji kutoka hapa mpaka Bondo, na wakikaa vile wanakaa tunaona ile kitu ambayo inaita korera itarudi kwa msimu huu, kwa sababu maji lazima tuchunge. Omabunge Olugari Ayubu Savula niganganyire kurwase kiama kia Amani National Congress na kuswase kiama kia Democratic Alliance Party of Kenya maega yokoba omokonyi bo muraibwe kiamekyo omoske msalia Mudavadi. Savula nigatebire buna niganganyire bo ikiranu kurwase kiamekyo asengencho nigo aguche koligia ekerugo kyobo governor wetera se kiamekye keikegima kia Democratic Alliance Party of Kenya. To announce officially that have defected from ANC party as deputy party leader and member of parliament from Lugari, and have joined DAP in the same capacity as the deputy party leader to carry on with the activities of the political parties of the Mlembe nation under the leadership of Omunyinyi, Mheshimiwa Eugene, and Mheshimiwa Eseli. We will work as a team. These facts are informed by the idea that the activities that are going on in ANC favors a formation that leans towards the deputy president of this country called William Samoei Ruto. But my decision, I want to support Azimio la Umoja through DAP so that Raila Amolo Odinga can become the 5th president of the Republic of Kenya. Mmesikia kitangazo, sasa yeye ni mmoja wetu. Mwingine alikuwa anauliza mbona watu wa chama kingine wanaingia wengine. Sasa ni transfer window. Hii ni transfer window, watu wanakubaliwa kubadilisha vyama. So Savula amefanya uamuzi mzuri kuingia kwa chama chetu na tunamkaribisha kwa chama. Yeye alikuwa deputy party leader kule ANC. Na sisi kwa hii transfer tunamkaribisha, tunamchukua akuje kama deputy party leader. Unlike his former party leader, Ayub Savula is not unpredictable. Ayub Savula is a very decisive leader, and I think he brings a lot of strength to this new party. Savula niganyara kobaga kwareganirwa n'umuraiwe kiamekeke yikegima wa fula wa Munyinyi ekaroto gusuka motumwa nchumurigereria amaberera gisiasa nigagenderete gotogota gatyo mugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru no mo women rep we county yo Purity Ngirishi niganganya korwa asekiama kya UDA na gocha gutenena ekerugo kyobo governor korwa sensemo ya independent asenonya nabo musubati Waiguru atebirubuna Purity niganyarire ko bagakobwa asengenjo nigare gucha kubu ase chi nominations. Sisi tunasema mwenye anashindana na sisi akuja ashindana na sisi nasema. Aseme ni nini atafanyia watu wa Kirinyaga ambayo miji atafanya. Aseme ni hospitali gani atajenga zitajenga. Sisi tunasema maneno ya matusi hatutaki. Kwa Kirinyaga ukitukana watu haisaidii. Watu wa Kirinyaga hawakuli matusi. Hawawezi peleka matusi nyumbani. Watu wa Kirinyaga wamesema hawafanyi nini? Wamesema hawapangwingwi. Wamesema hawapangwingwi. Umekataa kupangwa?
Mimi nimeshangaa sana. Tuko na gavana ambaye anasema, anajidai kwamba yeye ni economist na anasema amesoma, yet she does not understand kwamba being a independent will not make you lack or be deprived anything from the national government as long as it is stipulated in the Constitution of the Republic of Kenya. Sasa anaenda kule nyumbani anafikiria anadanganya wamama. Hajui wamama wamemsomesha nyinyi, na nyinyi mnaambia kina mama zenyu kwamba Laikipia County ilikuwa na gavana ambaye alikuwa independent, ambaye amepata vitu mingi sana from the national government, ambaye amemeet mandate yake, ambaye revenue yake kila wakati imekuwa above the target ambaye amepatiwa na national government, while yeye alikuwa katika Jubilee na hajawahi meet target. Omorai wekiama kia ANC Musalia Mudavadi na nyarakobaga kuraria ganga ya ebene yogocha kurigia ekerugo kyo president ime yense chinga kiechecho omorai wekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka noyo mwabakorwase kiama kia KANU Gideon Moi nigo barorekana bagosoka korwase omusangerekano yo chinga kyo mokonyi bomorai wense Dr. William Ruto aikerana asamagacho abomas ime yomochie o Nairobi nonya nabo omusangerekano yo nogenderera na ya naro omoske Musalia Mudavadi anyara koba kagukwana. We will make sure that we decriminalize taxation and make taxes unavoidable but affordable. Unavoidable but affordable. In support of this, we will strengthen stringent anti-corruption laws, making anti-corruption agencies efficient to stop theft in public procurement and enforce transparency and accountability in government. From henceforth, we want to make sure that the report of the Auditor General will not be the refuge of thieves, but the basis of criminal investigation and prosecution of offenders. We will want a fair tax system that allows everybody to do business and to survive. I don't think there's a Kenyan who wants to avoid tax deliberately, unless it's a criminal. But they do not want punitive taxation. They want a taxation that is fair. We shall deliver. Today marks a turning point in the politics of the Republic of Kenya. Today marks a new page in the political discourse of our nation. I say so because Musalia Mudavadi has spoken to the heart of our nation, to the issues of our nation, to the challenges of our nation. And I want to say here that Musalia Mudavadi has stood tall like no other time. I will limit myself to only 3 things. First, I want to confirm on behalf of UDA and my team that we will work with ANC, we will work with Fort Kenya, and all the other parties that want to work and walk this journey of bringing Kenya together.
No monogari bwe bunge nene Justin Muturi nigatebire buna aba Kenya mbabwateri bagali nene aso gochora baraibara chiko bakonya ke magenderero. Muturi nigaya kwanetaya Amayia Ensa Eyemo ya Nakuru abwasebo igo agucha koligia ekergo kyobo president wetera ase kiama kia the National Alliance. Hata wengi mwesikia kikulio nikiongea mambo ya vyama sana. Because I have been an architect of issues to do with political parties. Na hakuna makosa yoyote. Remember, katiba inapatia sisi nafasi uhuru wa kuwa na vyama. For the first time, vyama vya kisiasa viko katika katiba. Your political right as a person, as an individual, is actually in the Bill of Rights, Article 98. Now, kwa hivyo ni vibaya mtu yeyote kusimama popote kukashi kuwepo kwa vyama vya kisiasa sehemu yoyote. If they meet the requirements which are set in Article 91 of the Constitution and the provisions of the Political Parties Act, and they have been registered by the Register of Political Parties, they therefore have a right to exist. Let them be. Abasubati abanga samatuka bwango iga nigo banyariko abawesokia na gukora mirimende yonsi iri kwenyorera engere yabo ya kirari tuko chinga kyo bagima bogenderete gokonga Amayia Ensa yaito ya Kenya. Omurikyo ito Innocent Onyango korose county ya Nairobi natarerete omusubati oyomo oyoko nia MCA na gutwariganiryo roboti irokobwatia. Lituko lia lero nigo twatarire ase state ya pipeline Likoligereria abantu baito ngibagendete gokora ilikwenyorera omugati gwekira lituko na insachinde kweligeria chibesa na nicho gwakane nyumba na gukinie gesa kukiumugusi ase chinsemo chichi town koruga iga ase state ya pipeline ninja Innocent Onyango lituko lia lero ngochinde gukwana naba oni bemesie aiga asaba chigoto omuganobo ngakiba kole biashara byabo kira lituko samareta ngoro kwebari nombuna biashara byemezi na chagete 10 years ago Biangonyere wakane nyumba gasomi omwana na kuragera gokora nari ngikambani ngachangatiga ngachora bono koni mesi engeri okonyora kurua semesi ye ngakiere na ngaki okorore biashara ibyo konyora ndi chibese chikongisana gwakane nyumba na gasomi omwana na kuragera biashara ebimbi yabire aya nayo musubati okoni mesi gaiga insachinde ngokwegere tiko na chemesi go chemesi enega sinsa chinde abantu bandi barase bateba ne yabasacha obokongo na obwagere tenga manya gochonge mesiye rinde nyore chibesa nye kimeria mahitaji yani ege kakenga nanga kikoirete elio kanyara koba gokomanya gochonge mesi na ile tenga kentambe nari gocheka rongo cha kogoro musi na tebio rio konia ongomo inachonga mpaka nganyora na amanyire gochonga lero ndoche gogendete kubange mesi yago elio nyare koba gogochaka lituko stock yakira lituko gochaka nero ngakiengana ikabone kubwatia enga kinero ro biashara bire bya unabone mbulego tu biashara tv asinginche mbura one toko butore mesi yameke ngana ne weather mesi ye ngakimoko yenyora kurugusi baka yaika gose chinsemo chinde chiense abantu mbaro bagotoretera igobono gwake simi gwate bakoretera giora nyare ko bagote yomugusi okoligerereti igoro yega asibuneye igogokora na kumusegeta nsachinde nga kirachira so muchio monene tadas mabeke suti gosebo ibu yachikoligie gasi yokolikwa se chiobisi onde bwensi oli okoligie gasi tarigo to pagwe gasi una eye yoko chonge mesindu twachorete gochonga gasi ende yansi nebwate chibesa Eko buati muno gotumia chibesa. Yetaria na ngoro kustana leo ndicho. Seito gari kyombu. Biashara bibi mesi arabe kole miaka 13. Abondo jenge biashara imbi yabikongira. Lakini wone bigoja biale to bokongu chali se bigoja biale te kala kiembura. Doli konyora kende. Oya tuwa so ga yo tuwa nyanga
Ande ngene ndonya. Twatango bukendo mbole. Kwa bikorire miaka 13. Elina ligwachete Nairobi gose konye kwara abeli Nairobi agokore gasinde. Kona narabe narali kirukuru mechia abantu iga. Ari ke tumechia muchibo monyene. Abona akakorire gastingo akanu musara lewata ya sanchiyo. Ubukiri chimambe minyoka ukajoka mengombe ukajokoreki. Wako mimanga nakabirakia. Sabono ngicha sebi asa ebieme sinjere ngoneta yo gontura. Inche ngwetura nenda yana antoma gocha. Umugaka ebiasara ebya obuno gendete kubikora iga amaya nari kwanyare ko bagokonyora kurwa se ebiasara ebi tebya ngo mugusia amaya ari kwanyare ko bagokonyora kurwa se ebiasara ebyo gendete okora amaya nari nga ebiasara ebyane kogera bira abana basoma kuragira bali ngwaka nande nyombere ndi narobya samuroje nyombere ge sara naro agine ngwaka nande ngonyarande nanya gushikira nyumba nge ebiasara bine byana asa batayimu gusione bwansi asare ajira batuko bwana ndokore gasi asimbire ngagirete nk'abantu mbali gwasomirie gasi nasomirie abantu gwetania bamuranga 20 gaguchiguru ana bago bakore gasi bandi bakora abakongere baje bagenda andi baje bakora banare baria se baje bana gashika andi abakongere andi baira na goja semesi oni mesi ngire miyango akonye ekemerie gekiemesi amatuka mango konyora kire Ensa Eyemo yaito ya gusi emesi emo konyora gaiga Nairobi yonsi ipingu siye kurwo sengurwere se chinse chinde anene mono ndo mesi yaito ngusito kurusia ngonya kurusi mesi kununse chinde kungao tuma twegere tenga kamene yaito ngusige kuru litukolia yo ngakirigo chaka stocking akio koligia stock ye chibesere nganisa chindogo chakera nekero gosieke biasara magoroba konyora ni chibesere ngago se kwarosire stock tuli besa nyingi ende kana nyore kurwa bune yembugata nero kujira ko jiba sinyingo kurwa chiri busana umesina boko jakaro na siringeri bumoja ochake biasara binyagotira ko chiro paka sokwiga ngabano wakanga na kwa na kwagenda iri kera muna kera ukyo mugaso muna ngakere rusabana bana bakora sana chiri bube ana basara nyomba bantu baragera ngakiyo bokendo chibesere ngokorose no ndingo gotege kora kubate ngakiyo bokendo bongana kera kiyo mbura nero kera kiyo bokendo mbure nabone kera mburego tu nabona ngorona bana jitana siringi 500 nyomba okamye tawo ni okweru okora kende gionse to jora gasinge gasienenge yane suti otagetoveke komenya tawo ni gukora kende gionse kiri kwanya ko ebesa kora gasiende yonse kwichonyo lebesa nabona ujo musingo talinga suti ngabegete ngongo kora kwireni ne uri ni nabongo soka yanyora ngari yana nso na nyumba chikabira chinyinge njiro konyora chitamanye titanali tikulie mesi ose abantu bonse banjire kulie mesia chikabira chinyinge na chibongo kwanza bana nana mono chikabira chinyinge na chitagete kumanyo musi na chikali kuli mono sana kulinga mananga wana njeno yo mona chikabira na chikuli mono ero mbama etimu zakara bani oli ngwansa no bagendera kuli bona ba tole usise Italia anene mono konyora abantu bakubutulirwa umusibu no yoiga bachaka kulirioka bachaka kuyuatia lakini Nairobi igere tofauti moko yo checha mwabike se karatasi mwa abantu bamachakuli geko gara Nairobi atokubutura muntu musiga ambona yabataje bakatukani ngamasakaratu bakatumire na tuwatumire tuwabeka imetwa bapaka bakiriga tuwabeka na 10 tuanya bakore kibaire bona banje tenga kerero ikorobono mbatake Nairobi matene tawo yebo semia basaba ke bali gusi asoko bamanyinga ngakiba bakopenya nandi bachaite gasibine yokoni mesi ona batenga bache bana ndebegere bache kabisa nyamba maitu bache gamba igeri ngakachongo musina gutaria bandase kuno bagutarega gweta gweta street abana banyore ngari yao bagenda ire kuchimutu kubwa kuisaranza isikubosa mwancho muligereri litukolia rero niko natalire assistant ya pipeline na mayane buna na umiranire no mungwano uyo no musubati uyo asibanya ariko bagotoera sanga kibakubuka kira lituko na kwiligerio mugati obo ase town ya Nairobi barabuni go bachorire ke bagogyo koni mesi elibanya ariko bakwenyorere bitoki yogo kini amate yabo na nene mono kunyara ko baba gwakane nyomba ga igaso muchi o Nairobi mwancho muligereri ntogendera to bagotokoretera onsi pia lia kunyara ko bagakorekana ase chinsemo ao chia Nairobi gaiga na nene mono nto beto gukwanera umugano omonene bwo mugusibu nagendete komenya isiko gaiga nege taseni kia ogia television bwanje tegia Ndizi TV amalietane ni Innocent Onyango.
Bagoteba igasi negasi ande mbiamano mulikito Innocent Onyango kurase county ya Nairobi. Wikirabo mwancho muligereria na ngwikira mwali bwa mangana Amayia Ensa Eyemo Yabano botuko kurende tumerana nainde chikoraga isato nchego kumanya yo amo na yanda mange ngwakangambi yamano gochiasa abaliki baito banyasangereria na intwe twako yaletera senchera yo wikira na bali bonsi twabwaterana asoko enekya buna chibicha amaliogi aikerero mwancho muligereria senchera yobo ikiranu nigongwa kangambi yamono kigima yendera kubwatia Ndizi TV nero bwansubo mugusi nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV ubwensu uomugusi.